大家平安，有家外tu chua ka teman-teman, nama kajian na sulibat. Sakatu chua ka teman-teman, awalnya supaya na kai na cemas imazai tua pikiro sangasan. Imazai tua tirua sulatan, imazai tua ita kayang patu tapuru katu dosa kayang. Peter 前书3章1到12节。Namaya uta timuna skela vavaya-vayang.Kiparaingu toa no tskel, no izwa putskel toa inika masaru toa kai no tsemas. Kumari inika muna matakai ki kisuswanga toa tsemas masang nangwaan. Nuano shikudan na tskela vavayang. Masam pinatsunan toano mapasutan, toano shikudan, katoano paalay toa cemas. Maya pakakuda-kuda tuano kinirarangan, tuano uvan, tuano rawa-rawai, tuano siitungan. Ulamawa na zwa inika mapatutsu na nangwaan ituano varong, surapelan, segaluan, sikirarangan. Aicu mavana namasam pazangar ite ayaw toa cemas. Azwa na semam puzangaran toa cemasa namasam parawat sa babaya-bayang ka sitwayan. Namaya tutsu kinirarangan kipararain toa sekel nyamadu. Namaya tutsu uta ti sara napaka marerain te yaporahan sa kiparain pai no na nangwangwa shikudan saka nakaanga no rekutan na masang alaka ngamun ni sara timuna tskela wa alaalay na maya uta kinamaratsketskelan ulamuna na kemelang rawat tua kakudan. Kiliwakan tskel ayatua tiaparot tianumon. Sano kana mamama wa gemaugaw tua uri shikavalutan napakisumali ya paseling. No mayato tsumun kinekano shika utsengan nuano inuri. Kuno paka wili-wililayo ibu. Kana mamamavu varong sanu para kipavara-vara sanu para kiliva-liva ka mara wete-wete sanu mara paura-ura sanu kana kisan taiteku tuan zuma nakuya-kuya maya benaret tuan nakuya azwa seman paater-terengan maya benaret seman paaterengan inurian sakamaya tua mangwaan tiamadu ayatua mavanai chua sininjau tianumong tuanu sitavrakan tua mangwaan namaya tua sinivitsik tua sisiu maya tutsu ati na salinga tua namarvareva saka na temaridu wa kinai kacawanan ulai inika patikaya semata nakuya-kuya ula inika vensa ibu kisah saja wanga tua nakuya-kuya sanu sasu pasusu tua nangwangwa kasivarungu kisah mula tua namarasu-rasu ayatua cemas kirarai tua nangwangwa caw-caw au kiranda toa inuri nyamaju lakwa sana alai ni maju azwa marka nakuya caw-caw aichu kai no ceman sinvichiki mazai toa Peter 前书的3章1节到12节 actually no dia kin supui nanga gemalo tu soka jam-jaman na sinipat terwan tianutin pada这个点呢，起码点的领受上帝所赐的新生命那样。
领受上帝所赐的新生命。你们要同心，互相同情，亲爱如手足，以仁慈谦让相待。这是针对所有的人，各种不同身份的人说的。学习信耶稣的信仰群体要尊重每个人，且具体提出在社会中行善的态度，有相同的心思。这不是说不能有自己的看法，而是姐妹弟兄要同心，在义中求同，要有同理心，能感同身受，了解他人的需求，亲爱如手足，一起对待族内兄姐犹如对待家人一般，有怜悯之心，对弱势与有缺乏的人有同情心，以谦卑的心对待他人，学习耶稣甘愿放下自己的身份，看重他人的益处。彼得呢，鼓励信徒不要以恶报恶，以辱骂还辱骂，相反的要以祝福回报，因为上帝呼召人的目的是要赐福给人。接着他引用诗篇34篇12节到16节，鼓励信徒享受人生的乐趣，希望信徒能过好日子，也就是领受上帝所赐的新生命。要怎样才能得到这人的福气呢？只要人愿意禁止舌头说坏话，禁止嘴唇撒谎，弃恶从善，极力追求和平，看顾义人，上主必垂听他们的呼求。这样的福气也是今日我们每一个人都可以领受的。面对人与人之间的冲突，避免以恶报恶，确实是很大的挑战。但如同经文提到的，上帝要向行恶的人变脸，对于恶人就交给上帝去发怒吧。哎呀，督促给你们那心里把什么老讲一点呢？领受上帝所赐的新生命。这个督促给你们讲给你们，我领受上帝所赐的新生命了吗？我领受上帝所赐的新生命了吗？哎呀，心里把什么老讲一点？这个来今天那么多话给你们呢？上帝啊，愿你引导我弃恶从善，心中没有诡诈，努力竭力追求和平，使我配得你所赐的新生命。奉耶稣基督的名，阿门。Mari tu soka jaman-jaman nama kacina na misa sedang atau kitulu sempu tua kai no cema. Kacina na mama wata nawaan tayo mama wata sura pelan mama wata inuri imaze tua kini javan tua cema saya kena pasamarau kacina na kisamula kacina na mangwa tua kini saruan tua cema saya kena pasamarau lamun na suriva tu soka ni adavan大家平安。